Lishonile Maswati lamahle awubelingeke lishone lingena Tindzaba talo muhla ndifunzelwa ngizandile Mpapane. Singakangeni ke Maswati lamahle ke Tindzaba tethu telisuku sitawubuka letho lithamba embili. Libutfo lichubeke njalo nekuhlakula imfabandvu. Lokhulumela uhulumende welive uvetile ukuthi akusilo nani iqiniso ukuthi uhulumende wembube ucashe ke tingabi letitsite kuthi titawusebenza eveni leMaswati. Kanti ngakulokunye ukhala lokumatfonsi letimatfonsi make wasendzaweni yaselangeni kulandzela ukuthi uthi kunebantfu ke basemphakathi wakhe labamemuka indzawo yakhe. Nathi ke Tindzaba setingumsamo ngwanelo mohle. Chubeke njalo nekuhlakula imfabandvu kulandzela ukuthi libutfo belisolo ke lichubeke njalo lomuhla kanti ke libutfo lisachubeka nje nekuhlakula livetile eMaswati ukuthi ngabe kumcoka kangakanani ukuthi eMaswati agcine emasiko nekuthi nje baye ensimini bayawuhlakula njengoba batfola ke lokuningi khona. Emabutho ngokwehlukana kwawo atselelanga lelichubekako nekushisa lokumatima vukela khona ensimini yenkosi imfabandvu lapho umsebenzi wokuhlakula wona emasimini emkhosi uchubeka khona elangeni lanamuhla. Libutho likhombe intokoto lenkulu ngekuba ingcenye yalomsebenzi njengoba likhutsata nalabo labahlele emakhaya ukuthi ayingenele imikhosi elive njengoba Lelibutho ligcizelele kakhulu live lenkosi lelikhutsata kuhlonishwa kwemakhosi asemhlabeni kude kutawubamelula kuhlonipha uNkulunkulu sezulwini futhi longabonakali. Masango mina ngikhulele vele la ebukhosini qale ukuhlakula usobhuza noko ke bekusaqhubeka kahle nakule nkosi lekhona kusaqhubeka kahle ukuhlakula eMaswati ayeda masiko siyawathanda ngona lesikhule ngawo thina lokubi siyakwenyanya sifuna kona lo ukuthi eMaswati bothi inkosi nayimemetile baphumele ebaleni uthi ke lokuhle kwakhona lenkosi lekhona seyawondla laMaswati sekuthi umuntu lolamba kwenkosini wonke nje umuntu losekhaya semvela ebuhlungu nangakabona enkosini senkosini kuhle kanje. Engcwaleni ngabatshothi labanye asambeni sengcwaleni kumnanzi kuta ensimini kungenta ukuthi ngijabule ngoba nalesikuthola ukuhlawula kwamasimi kusho umsebenzi webukhosi lo ingcenye lohambisana nenqwala nasuke ekhathi enqwaleni sibe siyahamba siyawuhlakula emasimi kuyingcenye yokusebenza kwemkhosi wenqwala lokuhlakula emasimi bese ke emva kwaloko inkosi fika lilanga nasesitedzela amasimi seyasicitha sesibuyele emakhaya sesithola sibusiso inkosi kuba khona le magama lesiphathisa wona lasesiye emakhaya lasibusiso lasinika usinemakhaya sitafike sisebenze njani. Negama lami ngibonke sibonga ngobalibise ebulanzeni lenza sebulanzeni mina kungichaza ukuthi ngitela ngifunza lokuningi nalabanye labahleli emakhaya futhi lokuningi la siyaluleka siyakhula emoyeni wethu ukuthi nasitelana thina sithola kunye lokwehlukahlukene kunengeke ngikuthola ngihlele ekhaya. Kanti ke kuhlakula kwawo ke emasimi ebukhosi kuyachubeka naselangeni lakusasa khona empabandvu. Etindzabeni emsakato we-Channel Yemaswati nginguseluleko Gcinzi ngina Dumsandlamini sisempabandvu. Lokhumela uhulumende welive uvetile ukuthi akusilo nani iqiniso kulandzela imibiko lehamba ke kito texhumana ukuthi uhulumende welive ucashe tingabi letitsite letikhona eveni leMaswati. Siyibonile naselembiko igijima emaphephandzabeni naleminye tinkundla te-social media ngale South Africa kakhulu. Lesinakubeka singihulumende wenokunene ukuthi eMaswati angadukiseki. Laba bekunene abasati into lofanele bayikhulume nento lofanele bangayikhulumi. Kude uhulumende lo nemibutho lecinile lenjengalo imibutho lesinayo thine longahamba yawucasha ama-mercenaries awacashele kudla abantu bakhe. Asinamlando lo njalo kulelive leti dinto letikhulunywa abantu labaphethwe sidunge ngalesikhwahlande lesingathi sibahambelani likhala kubo lela. Kwesibili
lo wekunene udungwa indzaba ukuthi uthi labantu be-South Africa lalabana bephule imithetho ye-South Africa lesingakwathi-ke usingabe balivuliwe icala ngale South Africa litekwa ngibani liphenywa ngibani asikwadi lo kubekwa ngilabantu laba nebekunene sibuka nje ukuthi solo bachubeka nato tinkulumo tabo lema-negative narratives ngelive la kaNgwane neMaswati wonke jikelele nebaholi bawo ngoba nawabuka lama-narratives abo uyawabona impela ukuthi futhi ayabhadalelwa ngoba uyawabona le wave achamuka once in a while aqhamuke asifuku yonke le media ye-South Africa ubone nalama-journalists akhona indlela lajabula ngayo kulandzelela le ndzaba lokuthi dinto letifukwa ngetimali leti chamuka khashane sekutholakele indlela yekudla ukuthi utabovuka nje ubite ligama lemuntu ukuthi bani mbi kanje 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 bese uyadla ngalokho ayikho into lenjalo nebekunene uhulumende wakaNgwane usebenza njengabo bonke bohulumende bemhlaba imibutho yekuvikela yale live isebenza njengayo yonke imibutho yekuvikela emhlaba ngingabekisa nje ukuthi lo munye angabona umlumbi mhlawumbe ehofisini lale mibutho athi ngumlungu locashiwe ukhomba ke indlela ukuthi bantu abathi kangakanani labanye njengoba ke live leMaswati lilungisela kuvula kwetikolo kuleli viki lelitako ngelesibili kubonakele lo mohla ikakhulu kamanzini ukuthi letinye itikolo asetivele tivuliwe kanti ke liningi laleto tikolo ngileto letingekho ngaphasi kwahulumende lapho bavete khona ukuthi bona ke bafuna ukuthi bafundzi bashesheke bathole lokufundiswako njengoba ke tikolo kubheke ukuthi tivulwe evikini lelitako noko ke kukhona ke leto letimbalwa letona ke setivele tivuliwe kakhulu kati ke tikolo tema private schools sivakashele ke lesinye sakhona lesikamanzini lapho khona ke baphathi balesikolo bathi ke bamcoka ngekuthi basheshe ke bacale yona ke isyllabus private schools sesivulile vele ngoba sifuna labantwana bathole lonke lolwadi lwabalidingako isikhathi lesiningi nale syllabus lesinayo we always push to finish it early by July the syllabus should be done so we are be a lot successful. I want to get the best results so that I can pass and go to Form 1. You are in grade 7? Yes. What are you promising? Merit. Schools. Bafundzi bakulesikolo bathi bayajabula ngekuthi ke tikolo ke setivuliwe nginohlahlathwala itindzaba Yemaswati channel kamanzini. Umxhumanisi wesive neminyango emaphoyisa uvetile lo muhla ukuthi kunemajaha lamane laboshiwe aboshela kutholakala netibhamu letingekho emthethweni. Emaphoyisa eMbube yachubeka nekwenta umsebenzi oncomekako mayelana nekuphepha kwaso sive njengoba sabike ukuthi kuboshela abanye basolwa labatholakale netibhamu itolo kanti ke umbutho weMbube solo uchuba wona ke umkhankaso lowasokonyiswa nguye commissioner wawo lombutho lothi kuphepha kwenu kuphepha kwethu sikanye kanye asinciphise ebudlova sinciphise nato ke tingoti nebucala singemaphoyisa solo sihamba ngaphasi kwaso sicubulo sethu salomnyaka lesithi kuphepha kwenu kuphepha kwethu sikanye kanye asinciphise ebudlova siphindze silwe nato tingoti nebucala sichubekile ke nemisebenzi yelive kakhulu kati ngakho kubanjiswa ngiso sive kulelanga lanamhlanje sivuka sinawo amadvodza lamane laboshiwe ngakutholakala abane tibhamu lababili batfolakele ekedeni lasensalitshe lapho khona bebaphethe tibhamu letehlukene letinetinhlavu leting-17 ekhatsi kanti lomunye lababili baboshwe kumathapha ngitfolakala abanesibhamu lebe sinetinhlavu letisihlanu ekhatsi lo mkhuba ke waletibhamu solo vele uyabonakala siyabonga ukuthi sive siyasibambisa bakhona kutfolakala solo siyachubeka nekubacela abantu benkosi ukuthi lonesibhamu lesingekho emthethweni akasilethe emaphoyiseni ladudane naye nangabe kude icala lokuthinzana naleso sibhamu lo kunene kude nelicala latalithola singabonga kakhulu ukuthi sive sisibambise sichubeke sishayele noinhlaba mkhosi u999 noma bona9 labanye singamshayela ke na 112 la sibona khona tehlakalo letisinzeka kakhulu kati endzabeni ekuhlaliseka kwaso sive siyabonga konke lenisisita ngako nesive senkosi etindzabeni temsakazo Channel Yemaswati nginguseluleko ngagcinzi nginaDumsani Dlamini sisembabane
Sele sinemukele Maswati lamahle solonihleli naye ezandile Mpapane singaphothise maseko asichubeke sicekethe ngwanelo muhle kunamake indzaweni yaselangeni lokhala leti smartphones kulandzela ukuthi uthi-ke kunemalunga emphakathi wakhe lathethe-ke indzawo yakhe ngalokungekho emthethweni. Make Siphiwe Simelane walapha endzaweni yaselangeni uthi akasati ukuthi kumele abheke kuphi kude atawukhona ukuthola indzawo yakhe la emukwa kulelinye libandla lemajeriko lapha elangeni noma-ke uthi sewutihambe tonke tingondo etifanele kepha kude lesito lalutholako njengoba nafakazi wakhe kule ndzaba angalalelwa libandla lemphakathi. Awu mfanami mina solo ngiyakhala nanyalo ngiyakhala ngendzawo yami lebangemuka yona lendzawo lengayinikwa mina nga-94 fakazi wami abamfundo kungivisa buhlungu lo ngiyena angibophela asephethe aseyindvuna yalalangeni laba labakhona vela ngizange bebangekho mangibekwako mina kodwa namuhla bona bathi mina bangibitela wonke umango waselangeni ufike ubuthi bathi bona umango waselangeni wathi 80% angihambi ngohlalisana nalamajeriko ngihlala njani emajeriko akho ingadi lapha ashaya umphana amaqishe ambulala mina bangibamba la ngemawashela la lomunye afuna ukungishaya ngihlalisana njani emntu njalo enfeni yami ngiyakhala vele kakhulu sive senkosi ngicela ningisiteni solo ngiyakhala nyalo nje baheshile lapha akuthi baheshela kuthini nemcuba wami ngawuthatha bawuthatha wawulahla ngaye emaphoyiseni anganginake emaphoyisa angabakhulumisa ngabentiluthi kunenge nje solo ngikhuluma ngibike emaphoyiseni banganginake emaphoyiseni nyalo ngibuya ebandleni lezizini bafika lezizini bathi abasakujubi bona lokujutshwe ngumphakathi sebasho kona lokho bona ngobe wathi indvuna mhlanga 80% wathi vela sambe sohlasana nemajeriko okusho ukuthi mina elangeni ngihambiswe ngile wonke lo mango waselangeni lebangibidela wona kodwa abangekho babemsibile ongiyena abeka indvuna ngesikhani ngibeke kwamina kani kuba beteni bufakazi enkhulumeni Maswati ngicela ningilekeleleni kuba beteni fakazi ngiyangivemnela letindzabeni letinye bathi kunebufakazi bembuso mina kimi kude ngisho omunye umfakazi ofunekako kude ngisho omunye abamfuni babemsibi ngiyayikhuluma iphethwa njani indzaba kude efakazi ngiyakhala sive senkosi ngilekeleleni Nkosi yami lenzawo ngaboshelwa lifindo khona labakhe khona umsakazo we-Channel Yemaswati tawuchubeka-ke nekuyilandzelela lendzaba uthole nekuva ukuthi engabe umphakathi wona udiphendulela uthini etindzabeni temsakazo we-Channel Yemaswati nginguseluleko Gcinzi nginazandile Mpapane siselangeni. Bomake-ke labathengisa ensimini yemfabantu bathi-ke noma ibhizinisi ihamba kancane kepha balibonga lethuba lekuthi bakhone-ke ukuthi inalichubeka-ke libutfo lihlakula bona bave bathengisa kudla lapha eceleni kwemgwaqo njengoba ngeJanuary noma-ke inyanga yaBhimbidvwane bayidzinga kakhulu imali. Njengoba umkhosi wenkwala sewendlulele esigabeni sekuhlakula kwawo emasimu ebukhosi bosomabhizinisi labancane bathethe emathuba ikuyothengisela lona libutho emisebenti yabo leyahlukene lefaka ikhathi imvunulo nekudla. Labo somabhizinisi bathi ibhizinisi ayifana semalangeni kanti-ke futhi banelethemba lekuthi batawukhona nekuthola imali tekuphilisa imindeni yabo phindze babuyisele nebantwana esikolweni njengoba kubheke ukuthi tivulwe evikini lelitako. Lawrence Kwenyama ukuthi abamajaha kuyasita lapha Nkosi yami emakhaya ngoba nebantwana nje babuyele esikolweni batawusitakala ukuthi sikhone kufaka lokuncane nje kufuneka imali esikolweni emayunifomu. Siyabonga lithuba iNgonyama lesitekelo ukuthi manje sitozama nathi sithola lokukhona la ngephandle. Ngibhiya lapha sinabo ngiyabuthabutha kuma sentanyana nami ngizame ukuthi impilo ibe khona khona kuphakela abantwana ekhaya. Ngobona isibhizinisi le ngathi igcine kangako but ke akufani masekwane nabo Kosetive nabo Gamakamlambo ukuthi ungadobhi lutho usuka ungcono ukuthi ungatholi isenti kube betshela ukukhona. Yabonkosi. Kuyasisita kakhulu lokuthengisa ngoba nje itikole tiyavula njengoba sibantula abasha imisebenzi kude siye sibambe lokuthengisa lapha tingwangwana ama-ice nematiya nje kuseni njalo nabaphuma nje simini batabuye bathenge emahewu. Kuta kwami la kunemehluko lomkhulu because la ngithengisela khona ngoba ngithengisela imarket yami isangwane park but-ke kuba bekele umvuzo longako because imisebenzi ayibi khona onke malanga njengoba ngithengisa imvunulo. Etindzabeni temsakazo we-Channel Yemaswati nginguseluleko Gcinzi nazandile Mpapane sisemfabantu.
Likomiti lenyuvesi Yemaswati lekanekise kwaluseni kakhulu lebukeke yesikhwama sepension kuthite ke lomuhla lakhetha ke likomiti lelisha. Likomiti leUNESWA Pension Fund likeke laba nato tingcinamba lebetikhona kungakho ke bakukhanze kubalulekile ukuthi sebayeke bahlanganyele bayawukhulumisana ngato ke letinkinga lebe banato. Ngiyakusho kwemnumzane Musadlamini long Secretary General we-Working Committee uvetile ukuthi bakukhanza ke kubalulekile ukuthi ke balungise ke nayo ke indzaba yelibhodi labo lelisha lokutakwenda ukuthi kube lula ukuthi ke letingcinamba tabo dilungiseke. Bekunetinkinga nayo ipension yethu beyinetinkinga ukuthi i-deficit le more than 92 million and nemane caller for the past 5 years ending. So besiyobuka kona ke lapha ngoba thine we were not represented lapha. Bebasi excluder kuba ngema members. But ke sasifaka third parties because besingavumelani kwaba ngilo ombudsman lo watshela ko lokuthi when the ruling which is a court order ukuthi vele we have to be represented ebhodini sibe ukhethwe so ngonje lesikusebenzako right now ukuthi sale sibe nema representative ebhodini so sise mele lokho ngoba likhethwe salumisa ukuthi size sikukhethwe kahle le board ukuthi khona kubonakala lokuthi yini ngasebenzi because ubade nje caller for more than 5 years inkinga. Nginohlahla Twilight Tindzaba Yemaswati Channel Mathapha. Isaac Mondlwane lijaha leliqhamuka eveni lasemaputo eMozambique lithi ke liyacela eMaswati ukuthi amanike alisite litfole umsebenzi noma ngabe wani. Mondlwane uchazile ukuthi bekatiphilisa ngekuthengisa ikhathi edolobheni lakamanzini kepha ke bekathi ke nakathengisa hlukubeteke njengoba bekunebantu lebebafike bathathe ke lokula kuthengisako basho ukuthi ude timbephathe kuthengisa. Ngaleso sizathu kacela eMaswati ukuthi asale ambukela lomunye umsebenzi angade ke ende tinvo letingekho emthethweni. Lo fika kamla ka Channel Yemaswati elokuthi ke vertikal situ mhlambe ngabe khona mfulo khona kumsitako kodwa umsebenzi ngakwathi kusebenza so ke mina nawo global ngasebenza la edolobheni kamanzini ngabona usisebenza kanjani ngiyalimala bangilimata kanti lethembo ndithatha sitolo hasi ngiyatigama ngaqhuphela tiphu after that taking for free so le mfulo yangichaza ngoba kungena kwakhona lo togcina ukuthi ngibesigele uthi ulinyetwe ngibani ebhutwa mla angizwa uthi ulinyetwe yini ulinyetwe global masipala emasipala edolobheni bekwentekeni ngathi phandela ngena esitolo ngiyaqhupha ngithengisela ngaphandle bebathatha letinto ngalokho uthengisa ngalokho ngekho emthethweni. Yes. Manje wena awulalela ingani nabakutshela ukuthi akho emthethweni lokho? Salalela lokho. Manje siyafuna matafula la matokoza tolotela usibhasi range sigcwele. Nikile nakhulumisana napho bakamasipala. Sake sakhulumisana nawo uthi ke matokoza thwala kude irenkini vele nje kude vela nje ibhasi range igcwele matafula. Kale sifuna siphilisa ngalokho thina. Uthengisa ini wena bhuti? 6 months eguarantee. Hayi thathile. Ngizekisela ama plastic esposh. Tiningi masotla mahle lapha embi kwami njengoba lapha ekhaya ngaphela Tindzaba kepha kuphela sona isikhathi. Enxa yesikhathi sidatsha sitibeke lapho ngekubuka leto bethamba embili. Libutfo solo lichubeke njalo nekuhlakula imfabantu njengoba livetile ukuthi kumcoka ukuthi emasiko agcinwe eveni nenzaba ke ukukhuthata lamanye eMaswati ukuthi atingeleleke kakhulu imisebenzi yenkosi njengoba lokho kubenda ukuthi bafunze naletinye tinvo letiningi. Ngakulokunye lokhulumela uhulumende eveni leMaswati Alfios Nxumalo uvetile ke lomuhla ukuthi akusilonani iqiniso kulandzela imivo lehamba kito tekuxhumana ukuthi live leMaswati noma uhulumende ucashe tinkabi letitsite letibonakala ke ekhathi eveni.
Kanti ngakulokunye make enzaweni yaselangeni ukhala le-smartphones kulandzela kwekuthi uthi kunemalunga-ke yalo mphakathi wakhe lathathe indzawo yakhe kanti-ke uvetile kwekuthi sobake bahlala phasi bakhulumisana ngale ndzaba kepha-ke kude sisombululo bese ucela sive semaswati ukuthi simsite ngale ndzaba njengoba noma-ke aletha bofakazi abavakali kahle khona emphakathi. Sibeka kakhulu ukuhlala nathi Maswati lamahle libito lami ngizandile Mpapane ngiyethemba ukuthi butaba buhle impela busuku nisaleni kahle.